Oras. Pacu kita saya manginang ima di channel Paronang Ganjang. Jala sa enggak matutujulon na ro totong hitan dilayan umur na ganjang. Ini pas musi nungay kan tikyo nungay ngarong ro nung aku tuh nungay ini makatata yun na do tayo. So kutong si dia alinin na mana tong rin na mana content creator batak mang na YouTuber. Aku tuh mang na maru mang mangilim do mang na micap pepe mga so nate. Oh Jadi no! asa tasuk mo jay mana te. Oras mo. Horas mo tutu. Tahora teh YouTuber do. Gua ni channel hu Ramli Banjar. Ano si dia ho? So na to puro tu si video call. Dia sama. Namula marah dua. Oh no! Marari ju teh di tempat ni Paronang Ganjangon narwaku ini. Oh, itu. Apalagi ya kerorong na perlu. Kung nalong na perlu asa buru tu sot. Orang samula ka wah. Natasoni wah. Alai mana. Memang neningalong dosis kuno tu. Ayo. Asi dia liling teh ho mar YouTube. Molo na maritu po na alu bisa tahun. Ale molo na lebih aktif mana atar orang lo bisa tahu mak. Oh iya teh. Jadi mulu doh tu main tu anak pakat imana main film batak doh lawak bataki asa dia liling. Oh, mulai danggu udah bisa tahun. Mungkin hira-hira bulan 10 menon pas masa tahun jalan mulai ada di Werko mana itu toko film nami di sini mana berjudul Jabar ni tulang 2000 imat tong film nami na berjudul hian ni mana jana pakat. Jadi waduh pengalaman mutiki perjuluhi doh ma video. Tak tahu doh. Ba tarak toko kiam ada. Apalagi perjulu-juli syuting musik di Jol Matorok kan tarak toko kiam do. Akhirnya murah-murah na bipilih mohon. Sudah gue ya salah asalkan ku begak dotong. Hari kan si kurang doi menganggap si di pujol me doro na murah-murah. Sepatah ulang dihargai tung akka karya-karya ni YouTuber kan ini masa patah mabena hai me pulo corona gampang-gampang songon na mababay ke video-video nasingi. Hal yang kusuna nira ngalancar jalan gampang berasudia tidak tak tahu ko biho. Tong dope kan. Tong dope iba pemula dope tong udah butuh belajar dope kan. Butuh dope tong si jam terbang masa songon na semakin matang kan. Asa semakin bagak ke video-video dalam gudang ke peminat anak. Bang, gue ya ada basudi kari judo soni. Jadi mulut tas ngok tu pendapatan mang penghasilan sa YouTube nga lumayan berada di jalan kamu ati, nga kurang ngerai jauh kamu. Itu udah manian. Muluh bauan nun hudokan udah tersonggut tuh. Lo pada bawa ini. Oh lo, may biasih ko ni jalo. Alih ni maju lagi. Lo nama beko. Manang na may latar belagangi ho gabi all homar YouTube jala doh to mababi film do la bataki. Natirgiro doh to penghasilan so ne padutudu niya ka artis-artis si alo kurang penghasilan na. Wah, mau dulu nanti. Nah, pada negeri tergiri baru wani songon artis si gudak kepeng na lamar YouTube kan. Memang nong pala munafik kita sudi dengan kita bukan tapi negara hijau. Kena mengharapkan upah dokan mengharapkan sesuatu. Jaga sudi dora kita perlu hepeng kan. Ada yang gue tong saya ada membina lagi gamer YouTube. Nah, bereng dok kajol meda ba tampil halaki selilingon. Apalagi boleh bener ngarong akka video na viral kan. Akka ada kiboy masuk TV, masuk masuk TV, masuk YouTube song ni sudah halak menonton. Baru pikir-pikir sih. Mulu halakan bui, pas ada bui. Itu tong jadi gibi coba-coba mati kimar YouTube abe baju pengmati itu gimana tuh dengan apa kati kata raya bisa song dililing wah boleh tahu film song ini nak perjulu memang song ini biar dia kan orang marah ada ni kudu tiga hari tahu lah song ni ada coba-coba mak baharnya song ini mak song nong tinonton mune ya teh song nong akan ditontonnya kadong anak kamang do inang basong ini masih lah baru sih mulai sini gibi song na abu itu habis di danjuk mamang song ini masih nak song undang kurang duduk kan kasih dongan dok song ini keluarga ya ini doge bisa di danjuk mau sih baru sih kan
na benatong na prinsip sonod do. Molo sa lilingo na manonton, sonari aw na may tonton nati. Suninot tong nga ita sobro mang nabahas Indonesia na rupa ni. Dulu kita penonton, sekarang kita ditonton ni matong. Dulu kita penonton, sekarang kita ditonton ni. Ay mulu hubiring video-video mo na pakatikan. Baga-baga sudi ko. Terus bagak so dia ngayon nakin. Iyo belajar tong butuh proses do bisudi. Oh, lu baga jalan cerita na itong kan mura di ikutan baru si baga editan na acting muna ba yung singan cocok minirikan ng pala kaku-kaku bebe. Waduh kayak utara nih. Tuh man yan. Oh, tadi puji-puji oh. Itu parang nadong-donongan niya mo ning do may do tame te do to gabi pilih mi ate. Itu ribu ni rokok nati. Oh no. Waduh. Boleh be yo gabung tu mulu maju, do yo maju. Walang do to. Terus suku batu siya lagi. Merasa budu berai. May daw, baado nukku. Walang tali mo maju mana jo. Pay mera. Asa suku mar video call pe bai. Halo. Lagi dia namanya ini doh. Oh lupa, lagi manggil dia gue kikare jo nih. Nyoba arong yung ni dongan din na jujur din naman to video tenon ni. So botong mga si dia ro YouTuber ni malang utong so dia channel nyo nung nga isin konten yun. Okay, waro. Mulu bino di mana bergabung? Nah, ning do bergabung tu kita. Bu hian. Suruh maro tu jauh mampu manu kate. Oh itu? Di mana jo? Oke. Ya benar. Wala. Ibig ko kan. Langsung dia halus na. Alay, belum balik atau nyodangi. Ay maragado tayo. Ay sinakit sita sa namanunay masunay habi lang yung stad da kita kan. Marga marabud dua. Marabun. Marabun ha. Apa marga marabun do banjar na raw. Oh iya. Bah, marah parah lu bida. Banjar nahur dia mau. Aku banjar nahur basolo tado. Nomor 10 nama mulusian tuga marbun. Ay iya dua besa rupa dua besa. Ini mau tata. Baju yang gajang. Diperbutikan. Oh iya. Apa dia orang gajang do? Ala ini supaya gua nih channel orang gajang. Ini hana mau hiperbutikan. Baju betul sendiri. Apa dia pucat diri do? Adik na. Oh, Aduh. berarti tahi wak.